Chief Minister Pulal do oman Mizoram chu India digital state masaberni tir an tumti asoi. Health Minister Pilarin Puin Mizoram private damdo in zinga magzom lo te chu an reta san wangin sokarin in remna alasiam puingam lova in biak na kalpui mekani ati. Prime Minister Narendra Modi chuan vo in khan New Delhi India AI sabi sang ni somnila baruka he hun hi India tan chau ni lo South Asia bial zau zok tan po thilpoi mo takani thu soi. US pei te chuan tungkar to pachang hian irana bei pui thak turin anin pei to nia soi ni US President in avo fochin kara Washington letteran in kara buaina achuak na sate Aizol changin Runmawi TV clear tu te chibei ule Anggu Ralte kani Chanchinthar kim chang zokin ilo clear chun zomang Chief Minister Pulal do oman Mizoram chu India digital state masaberni tir an tumti asoi When Assembly chut koma zonale chana huna he thu hi soin House Leader Pulal do oma chuan ZPM kai shwai so karin Mizoram khochen khata mobile internet signal omlo chu an ngai poi mo hleti BSNL nen thokdunin the angin an bo zui meka an malak meka ahwam lo khosom ni vel chau aum to ti soin an zo fel huna chuan India rama pakhat na anidona Mizoram chu India digital state masaberni tir tumin chan an la ani ati artificial intelligence AI lama po chan an la ti soin Mizo chong le lin na po athato hle changklung zoka ti tumani thu asoi bokane ICT Minister Dr. Vanlalmawii AI lama ma an la chho mek ti soin Mizoram Sarkar chuan Central Sarkar siam bashini app Mizo chong da ve turin bashini app chu MOU ze pui to ati he app hian hun le huna chong somni le pahni L.Chhakchhuak thaya ama nge poina mangchang kai hle ati he app hian Mizo chong da ve turin AI mangle college le university lama mithiam tanen chang kopin chaktakin ma an lameka na kumlama chuan man thei ani abei sei thu asoi ne Minister chuan Sarkar le puya Department of Telecommunications in chinchia danin tundin huna Mizoram mobile internet signal omlo na khuwa somnga le pali au meka chung zinga khosom thile pakhat te chu mishing chen to lo na khuwa ni thu soin heng khosomnga le pali zinga hian BSNL 10 4G saturation project changin khosom palia mobile tower da turin ma an lamek ti asoi bokane Chief Minister Pulal do oman bana kai hand holding scheme sang ni somni le pali hnuaya loan mutura sokarin athan to te bengin hol tura thunaina anei lo ni in soi Mizoram State Legislative Assembly budget session nei meka is pui bial tu puram than moyan zona achana he thu hi Chief Minister chuan tar langa loan deal na le loan deal tu chungchanga beng lamin loan pek thei ani lo chantur an thri ani chuan Mizoram State Policy Coordination Committee MSPCC an thlen thei thu atar lang bengin MSPCC an tu thlen chu MSPCC apex body in ngai to in loan pek ani lo chantur thutlinga angai te chu achan mumal tak ziakin department nena reject turin asia tir thini in Chief Minister chuan tar langa chan mumal tok lo le project DPR herem ngai ni chuan department le progress partner 10 siam tha in benga pek le thin ani thu Chief Minister zona chana chuan tar lang bok Epto member puram than moy zona vek hand holding scheme hnuaya loan deal tu te sokarin guarantora atran sakhlom MT chu Chief Minister chuan bana kai hand holding scheme sang ni somni le pali hnuaya loan deal tu te chu the Mizoram Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises 2024 in ahwam china guarantor le da khamngai lova loan pek an ni thu in achang bokani Health Minister Pilarin Puin kulkon le kay fanga Ayush Hospital te sakzo alani lo thule mundanga po Ayush Hospital din tumna awm thuwa soi Assembly session nei meka epto member palakbial tu puke chamo an kulkon le kay fanga Ayush Hospital te sakzo ani to ani dan turagin ang kalto MTA azo na chu Health Minister Pilarin Puin chuan sakzo alani lo awanga ani dan tur anga an lakal lo thu in changa ne mundanga Ayush damdo in din tumna awm le om lo thu zo na chu Health Minister chuan Ayush damdo in din bel tumna awm thu in changa Horticulture district Zolpui Lunglei district Lopu Siha district le Dumzo Tlang Longtlai district ate Ayush damdo in din tura malak mekani thu asoibok Health Minister Pilarin Puin Mizoram private damdo in zinga maksom lo te chu an reta san wangin sokarin in remna alasiam puingam lova in biak nakal pui mekani ati
he thui voin assembly thut khoma zona le chana huna soin health minister chuan Mizoram private damdo in liante max pantir andu hle a heti lai hian an re ta san em awangin Mizoram Sarkar chuan in rem na ala siam puingam lawati a Mizoram pona max empanel private hospital te re chu atlom zok hle ti asoi minister chuan Mizoram private damdo in liana te chuan emergency le thi le dam in kara chuan lu thei ani thu soin phai lam damdo in intir ain an claim size alian zokati a heti rual hian max Mizoram private hospital empanel lo omte chu in biak na ankal pui me ka tibok minister chuan tundin hmuna Mizoram chunga private hospital som porukle day care center pathum te baka Mizoram pona private hospital somthum le pathum te chu max empanel hospital anni thu atar lang bok pilal rin pui chuan komin February ni thum thleng empanel hospital adam lo refer mi sang ni zariat somthum le pasri te bil cheng phai bel che somthi le panga nuai som pakhat singa sang ni le som pasari chu Mizoram Sarkarin abat sakati a maksatana US dollar maktaduai zale pariat puk tur chu Sarkarin corpus fund atana da turin thutluk na asema wangin max in zialuna fi ti niam tumna aum lawati a max in zialu theina hun chu entik lai po a in zialu thei tura hon reng ani don lova BPL card nei lo mir thei chung kwa ta tan Sarkarin max in zialu manti niam tumna aum lawti asoibok Food Civil Supplies and Consumer Affairs Minister B.Vanlalchhanchhuahi bufai supply tura tender chang hiam ber pelova L.Chhakchhuak Sena supply pe kan awangin Sarkarin sumhlo anei chiatani lo thu tarlang Food Civil Supplies and Consumer Affairs Minister chuan voin assembly session a zia ka zona changin kumsang ni somni le pali April atanga mer sang ni somni le panga thleng khan bufai supply tura thlan L.Chhakchhuak se chuan bufai quintals noi ni an supply manati a bufai supply tura tender chang hiam ber pelova L.Chhakchhuak Sena supply pe kan awangin Sarkarin sumhlo anei chiatani lo thu atar lang bokane Minister chuan rolban lo le piang solbaka kumlama upato fingerprint pek thailo wanga delete an omnia soi chu Sarkarin a chiat puilova hetiang athlengani chuan Sarkarin ruam hanna asiam do nati a heti lai hian thasom chung voi khatma bufai khullo te chuan retailer te anti boy china wangin an khuldu ma chu go down atanga peri lo turin thutluk na an siamati a kadwara bufai cheng somthum khulzinga mi har sa te tan Mizoram State Special Ration Package card sen an siama card sena omte chuan ration bufai kg a cheng somni in an la theidona tunin huna mi sing sari vel card sena an thun to a Food Civil Supplies Department chuan mi sing rukvel allotment har a chhuale to atia kadwara la omzinga din mun har sa zual an omani chuan an omna huam chunga DSCO mo phurna ani to don ti soin retailer in kadwara kg a cheng hi card pole card enga kg a cheng thum hlo to se ti chu Sarkar kumthara a hlo tling don ti asoi bokane Assembly session nei meka Food Civil Supplies and Consumer Affairs Minister B.Vanlalchhanchhuahi rolban lo le kumlama upa ration la tura fingerprint petura amunakal theng theilo tatan ruam man na siamani thua soi West Week PBL2 pi prova chakma sona changin he thu hi supply minister chuan soya retailer tina iris scanner da bil vekani thu soin pian phonga rolban lo le kum upa retailer a kala fingerprint pe theilo te chu retailer te an ina kalin an me tir thin thu le kalchil ngai lova an chung ko member kal thei anom chuan me tir an ni thin thu a soibok fingerprint pek lo wanga ration card pe sak an omnia soi chung changa supply minister B.Vanlalchhanchhuahi chuan fingerprint pek lo awanga ration card pe sak chu ti lo turani hu le an lo enjui tur thu a soibok Agriculture Minister B.C. Vanlalmawii kumsang ni somni le pali sang ni somni le panga chungin Sarkarin so thing le akai noi le support price atan cheng veibel che sa somli le pakhat nuai som paruk sing riat changli le zali le som le poisa somnga aseng ni in soi Assembly budget session nei meka si habial tu noto ke be chwa zona changin he thu hi Agriculture Minister chuna tar langa so thing thalna changin cheng veibel che som pahni nuai som sari le pariat sang sari le zani som kwa mu le tani thu tar lang bok ep to member West Week PBL2 pi prova chakma in so thing le hun tura so karwam manna azona po Agriculture Minister chuan February ni sang ni somni le pruka changin Mizoram Agriculture Marketing Board le District Agriculture Marketing Committee kaltanga auction tender kalpui ani thuina changa
achang tu an omdan milzela secondary collection center a so thing chal ani thu in achang ani so thing leile chal konga empanel buyer than big anom lo thu agriculture minister pupi si vanlarwa chuan a soibok UDN PM Minister Puke Sabdangan Sokar kum kalmek kum sang di somnile panga kum sang di somnile peruka kumin January tha thlengin aizol bol ho khonna le peina tan sokarin cheng veibel che somsari le pathum nuai nga singli zakwa le somret le patni aseng to ni na soi assembly session nei me ka ro relai south tu puibial tu MLA pujeje lpe khluwa zona chana he thu hi UDN PM Minister chona tar langa sokar kum liam ta kum sang di somni le pali changa kum sang di somni le panga a aizol bol ho khonna le peina ta na sokar sum sen za chu cheng veibel che somriat le pali sing ruk sang ni zakwa le somthum le pasari ani thu atar langbok puje chelel pek hluan tun thlenga bol ho peina hun chale dik du thu sam ang lanei thei lo chan azo na chu UDN PM Minister chuan a chan nia langte chu tlangram ani wangte bol ho som bol na tur mun rem tha awana wangte sumhar satna wangte ani thu in changa bol ho som bol chungchang chu khovel mason zel mila danglam reng ani thu le tuiriala bol ho som bol na man mek po ti changtluna chul he to ni alan thu atar langtel damdo in le clinic te bol ho big biomedical waste som bol na changtlung tak common biomedical waste treatment facility chu April ni khat sang ni somni le panga changkhan man chan ani thu le hetiang bol ho hini tin kg sang khat le zali vel som bol thin ani thu UDN PM Minister chuan a soya hetiang bok hilung leya po siamani tur thu le hun reilotea bulchan thei be se ni thu a soi Aizola Construction and Demolition Waste Treatment Center sakmek ani thu po soin Solid Waste Management Center tuiriala bol ho choi thei ni khata metric ton somnga sombol thei na pa ka bol ho choi thei lo ni khata metric ton somsari le panga sombol thei na IGC luang mola siamek chu komin July tha changa man chan thei be se ni thu a soya District Headquarters le Urban Town zongzonga Solid Waste Management Center din vek turat na chan vek ani to thu UDN PM Minister chuan a soibok District Council and Minority Affairs Minister Pusilal Soivungan Nabert Hnuaya Agriculture Ling Road Lai Autonomous District Council LADC Hnuaya Pek chu kaltang puyani lo thu le a amount alena phanga Mizoram PWD in ain kol thu in soi budget session nei me ka Longtlai West BL2 pusingun lian chunga zona chana District Council and Minority Affairs Minister chuan Nabert Hnuaya Agriculture Ling Road LADC Hnuaya Pek kaltang pui ani lo thu le Mizoram PWD in ain kol thu hi atar langa Nabert Hnuaya he na hi construction of rural agriculture Ling Road in Longtlai district ti ani thu le he na hi group nga chenani thu atar langa construction of rural agriculture Ling Road in Longtlai district atan hian January ni somni le pasari sang ni somni le peruka work order pek chu ani thu minister chuan soin Group 1 BRTF road to Sekul Kai chu pu JH Vanram nga ya vengpui chu Longtlai he da pek ani thu le Group 2 Diltlang chu Telpui Changzol at Diltlang South le Group 3 Diltlang chu Changmual at Diltlang South te chu puti lom chu nga chan mari Longtlai he na pek ani thu tar langa Group 4 ngeng pui kai chu khang pui lui at ngeng pui kai chu pu a L.Chhakchhuak council veng Longtlai he na pek ani thu le Group 5 chong te lui chu ramri lui at chong te lui chu pu a L.Chhakchhuak council veng Longtlai he na pek ani thu minister in zona a chana chuan tarlan ani bok Mizoram Transformation Movement chuan aizol khopui chung traffic tot ti zia tura motor intlan chok enchin hunrei tak chung man chu mipuitan har satna asia manti a tidanglam turin thole ni khan Superintendent of Police Traffic ne na ngen na an thelu thuan soi MTM President Dr. L.Biak Moi ngen te chuan two-wheeler chuan mi rethaile har sa zok veiwa konga har sa tam tak athlenti soin lir thei ke palinei intlan chok ti top thei ani lo poin two-wheeler intlan chok chu arang theiang berat top turin sokhar an nge nani ati a two-wheeler intlan chok chuan lir thei atipung na sa ti soin khopui atot pha thu an soine MTM chuan mi pui ai wa sokhar an ngen na chu til hotlin sak ngai an be sei thu soin man renga theilo poin enchinatal nei ni se andu thuan soya aizol bi puitan le khwal jin mi te tan thlengin mal sop na le ol samjok na nasatakin athlen ngai an rin thu an soibok
MFM Skill Training Center dor pui veng thara voina changin Hlutea Short Stay Center chuak ta na athlona skill training buat sei chin bachelina chutanani a tunchu mai hian Hlutea SSC chuak bi som hile pathumin aluminium fabrication lam and training don ne training hong tu Young Women's Christian Association and President task group aftercare skill training and hand holding Hlutea SSC member ni bok engineer ming lian ni marin thu sein riluput manga sirisela mi thing chu aum china wangin rilrulam thunun na poimo thu soya lo chamle tluk sual lo nei te po an theina le chakna te nual suat lawa kan ti theini ti ama ni in ne tura pen chuak zel turina cha ani training honna hun hi member secretary task group on aftercare skill training and hand holding Hlutea SSC B.Vanlalchhanchhuahi na kai shuaya executive director MFN and member task group on aftercare skill training and hand holding Hlutea SSC Pulalaram chuan zelan hunser amangbok Excise and Narcotics Department chuan ni sangkhan champhai hospital bul koipui field ta heroin gram za som le pariat point pani pathum bial hong som le nei tu nia pu mi pani lalming moi kum som thum champhai veng thlang le PC ro hlupui kum som thum le panga ngur champhai district khosane in chal te chuan mana heng heroin man sakta hi thu boy siam sakni in district and sessions court champhai a shwai nga len ne Nizan ve khan Central Women Waya Central Anti-Drug Squad Skats le Excise and Narcotics Department Waya Anti-Narcotics Squad te chuan bom kon mun nia heroin number 4 hong som thum le pathuman mana rui hlote hilian zuali kum somli not vanlai phaya cheng ne in soi hne na changin heroin hong thuman mana hemenu hian tudon bo zui zelin zadiu office bulbong kon avek heroin hong som thum dangan man le ani rui hlo man na hian zom hing lian kum som li le lalom pui kum som thum le paruk eden thar ve nga cheng ve nia in soite chu an man bok Central Women Waya Catsen heroin number 4 an man hi avain hong som thum le pathumani a anei tu nia pu mi pathum te hi Excise and Narcotics Department in dan angin thu buai an siam sak ngal ane Maro Autonomous District Council MADC Chief Executive Member Puem Lai Ko Chuan Voin Khan MADC Golden Jubilee Hall Marat Hlutea PMTP 10 kumsang ni som thile paruka chang kumsang ni som thile pariat in kara rui hlo be pui an thlak na tur kumpuan a hong voina rui hlo do ku be pui thlak na tur kumpuan thu pui hi parithei pa adu rui hlo do ti ni in CM Puem Lai Ko chuan kan ram hel ma rui hlo hi kan do lova kan he lo chuan kan ham hi aral ngei tur thu soin MTP in rui hlo do kumpuan a huai hot chu lo momati a chalai tam takin an changkai pui ngei a be sei thu soya rui hlo boy tang te chan chuan le midang rui hlo wanga boy tur te chan chuan kum ani ngei a be sei ti soin theitop chua chanruala poimo thu sei bok Puem Lai Ko chuan rui hlo wangin tun haya ram chunga chen chang shiat tur atam thu soin MTP in kumpuan manga rui hlo do atum chu ko chan MADC le mi pui ayo in lom thu soin mi pui ten an thlop tlatati a MTP shwai tu te chu mararam chunga rui hlo om lova siam tur cha in rui hlo do konga MDC pui tenen an thlop zel don ti a soibok Lunglei District Horticulture Officer DHO Pulal Jakim Hovin Horticulture at Hoktu ten Lunglei District a zolpui khwale kaw chhuak khwa kaw lui kama nul siam tu tetlo in an malak nan en pui Lunglei DHO Pulal Jakim le at hopui te chu zolpui le kaw chhuak nul siam tu te chuan an nul te lo fan puin an malak dan le thlai an thar dan te an lo shil fia bok harsan le mamo an nei te an lo thlena Horticulture at Hoktu te hian lok zok le chazok kha thlai chin le enkol dan tur chung changa kai shwai le thuron te pe in nul siam tu te mamo sang po a thei anga ngai tua pui zel an tum thu an soi ani zol pui khwa hian kaw lui kama nul siam chung ko somli le panga vel omin kumsang ni pali vel atang khan nul hi an siam chana kumtin cheng noi sa somnga vel lutin anin chuta an thlai chin tamber chu zi khlum ni in bokbon tomato marcha carrot ancham bean changkha veimim mim thlum le khochak veimim le thlai dang te an ching bok an thlai thar tam jok chu thal turin lunglaya thonin then hlum phai ruang lungsen bung hun le chong te atpo an thal thin ni in an soi bok ani kaw chua hian nul siam chung ko som patni om mekin zik hlum bokbon tomato ancham bean le thlai sang an chinga
an kho chevel le lunglei lama te thal turin an thon chuak ve thin ani Horticulture Department on Mission for Integrated Development of Horticulture MIDH le scheme chankal tlangin dul siam tu te hi thlai chi ba ka le tha le dam doi te pe in tui pek na drip and sprinkle irrigation le tui da khol na zem collapsible water tank and community water tank te an siam saka thlai chin le enkol chung changa thiam na lama kai shwaina technical support tenen an vil zui rengti sokar chhuat chuan atar langane nimin chonhudang ni khan Lairam Christian Medical College longtlaya chengnuai somnga le pasari singhi sangkhat le jani somsari sengabun solar energy system chu honene LCMC building a honein khom hi UPLH Moya Assembly Chairman LKBK Chwanakai Shwaya Mrs. Barbara Vos Consul General Federal Republic of Germany Kolkata Chuan Kolkata changin video conference mangina hongane P. Barbara Vos Swan LCMC in Masona ro pui takanai chu lom omati thu soin longtlaya power du thu sama that lo wangin solar energy chu damdo in ta na changkai he don ti asoya he solar energy system hian LCMC in damlo anen kol na konga nasale zwala mason tir tu ani ngeya be sei thu asoi bok LCMC solar energy system an bun hi kumsang di somni le pali atanga malak nakal pui to ani a Hlutea tur hian Consulate General Kolkata ten chengnuai som pariat sing thumsang thumza som kwa pakwan tuma Evangelical Church of Württemberg Germany chuan chengnuai riat sing ruksang rukzakwa som sarile paruk tumbukin Co-worker Germany ten chengnuai som panga sing ni sangkhat zasari som thumle pariat an tumba ka LCMC hian chengnuai som panga sing ni sangkhat zani som sari an tuma avaya an sen so hi chengnuai som ga le pasari sing ni sangkhat zani som sari ani he solar energy system hian battery som pani mangin solar plate som kwale pariat an manga kilowatt som thum pe chuak thain da karuk chung LCMC building zongzong enga pe chuak thai bok solar battery hi pariat chabel le me kani a alo thlan huna chuan da ka som ni le pali chung power supply omlo ma se dam doi in chom zo turang ngai ani Voin February ni som le pakwa sang ni som ni le paruk ni ngani chondar ni khan MZP pisa Mizoram Paulsons 8 fund chung changai tua tu SAFMC ovoi khatnan an chukhoma meeting hi Dr. Sil Remremi President MZP and Chairperson SAFMC in a kai shuai meeting a hian SAF December ni som sang ni som thile panga a Chief Minister Pulal do oman atlang sar nuwa dileron lut le fundraising nei dan tur ngai tua hovin an chukhoma dileron lut te chu meeting chuan pui dan tur le sumpek tur zat arwa man hal bokani students 8 fan hi zirlai harsa chomdol ngai amom opiang tan dil theini in athon topa pek chua grant le apung omlo puk interest free loan turin ruam manane dilna hem satpi pi sapui Treasury Square office chungin dilna athelu theirengani Voin Somadar som le chan ve khan DC mini conference hall si ha District Cooperative Development Committee chu puvial shwai se lakhiang te chairman District Cooperative Development Committee Labor sa phovin an chukhom he chutkhom na hian puvial shwai zel khiang te chuan member te kaukim taka antel thei chulom thu soin committee poimo takani wangin ahuna tak chutkhom na nei ziani se du thu soi chairman chuan society din chu bi pui har satna sut kian le an mo phuthuk sakba ka polin hlep klem te an lo nei ve theina ni ti soin pol din kan ol samang a in tho ho kan thiam le tla thin lo hi in enfia kan ngei na lai ni in alang ati kan ti hluaya mumal takin kan kal chhodon chantia polti chakna tur sumle pai lo oma mimal ta turamati meya ol chin hlok hal hluai tum lovin nakin hun thlir chungin deirei kan zirangai ni ti in society ni phungpoi mo taka soibok Mizoram Cooperative Societies Act and Rules waya lein ziak lut lo pol ding zongzong chu in ziak lut vek tura chia tirna lekha pek ni se ti ani a district ina multipurpose primary agriculture credit society somtal din bel turangen na lekha don chu sia district and call tu tur resource person National Bank for Agriculture and Rural Development na bertin an loda huna chakzo ka bo zui ni se ti ani bok Voin chutko ma hian District Cooperative Development Committee member ten tela Chairman Puvil Shwai zel khiang te chuan member te chu mitin te tho ho pui thiam tura cha in mi pui ta na thokan ni ti in thathar le ila na kan tho chuan mi zongzong shet le mu thei turin kan thokrim tur ani a ommei me thiang lo ti in pol sang ding te malak na vil le en zui ko nga mo phurna an nei thu asoya
lom tu soina nein thut khom hi akharani LPG le POL report lo clear chun zamang u nimin zingdar kwa le vo in zingdar kwa inkara LPG cylinder sangruk zasari somthum le pariatin wareng te supply chi gate paltanga wareng te supply chi gate changa thudon danin POL kiloliter zathum somni le pali Mizoram chunga phurlu ani bok vo in khochin clear chun zamang u State Meteorological Center, Directorate of Science and Technology in Mizoram State Meteorological Center, Aizol changa meteorological data chinchia danin voin hian ruat la lova temperature alum library degree Celsius somni le pasari ani avo library degree Celsius somni ani humidity chu athiam library za somli ani asan library za somnga ani naktuka Mizoram puma khwa achat rin ani Zoram pon lam chanchin ilo thlir chun zamang u India Prime Minister Narendra Modi chuan vo in kha New Delhi India AI Summit sang ni somni le paruka he hun hi India tan chau ni lo South Asia bial zau zok tan po thil poimo takani thua soi Modi chuan he summit India rama nei mek hi South Asia pumpui tan chuan hun chuan takani ti in India chu khovel mishing mun ruka mun khat vel ani ti asoya India shuai tu chuan AI chu mishing de man ruwa ani thu asoya ale lama ani lo ti asoi AI ecosystem awanga mipui tetel vena ti tlem chu achu lo ti ina fo khan bok Modi chuan mishing te chu AI ta na raw material emo data point emo kan omreng turani lawati technology chuan mipui rong abo langai ti asoi artificial intelligence chu michak tlem te kuta da khom ai chuan democratize angai ni ti ina soi AI chu bi zongsong hwab zo man ruwa medium of inclusion anga atho angai ti asoi bok abig takin global south ramte tan athok turani atibok Modi chuan India theina chu atar langa khovel mi thing mun ruka mun khat vel India rama anom thu soya India chu artificial intelligence angchi technology thar chuak chung changa mo phurna le rem chang apeve ni na soi hi AI impact summit kumlina ani AI lama masona chaktak nei theina tura international conference nei ni edition masasok te chu Paris Seoul le Blashley atene ni New Delhi summit hi khovel pum hwa pa AI meeting nei masak berna ani ninga chung otur summit hi February ni somni hian zo fel tura ruwa manani mi puina satak an hluda wangin nikhatin po sei ani Bangladesh 2020 World Cup khelme ka chang an team chhuasan chung changa India ne na inlei china siam chat an tiama Anram Sport Minister Thar Animal Haq chuan BCCI ne na dai na siam chatadu Hlutea ma siam zo hak chuan Parliament Building Deputy High Commissioner of India amu ti asoya an pani hian he boy na hi ama theang bera soi ho na panga chin fel andu thu asoi in than pui nei zon huwa Bangladesh cabinet thar lak lo ani nu in tholeni khan hok chuan vo in khan Hlutea ka siam nuwa India Deputy High Commissioner nen Parliament Building kanin koma T20 World Cup chungchang poko soi pui ani ati in biak na hlim takani kan chat omram zongzong ne na in lei china thatak nei kan du awangin soi ho na manga he boy na hi chin fel thoi kan du thu ka shilani ati Bangladesh son chek na thei atangin ain thiar filima ICC in anchunga engma ti fello arela chuti royal T20 World Cup ma lok khan BCB le PCB official tenen kong khara in hu khom na angen na than khat chu apumbok Bangladesh in hemega evena India ramzin du lo ma se FTP schedule chungchanga board pani te hi phek khata an omnia ngai ni kumin kum top lama India in away white bola Bangladesh tour anei tur po atel Hokchon sports changa sector dangzong zong thangin India net in late chin dikle chatak siam kan do ani ati diplomatic complication of hangin World Cup kan khel theilo ti kanin chia chutiang thil te chu ama in soi ho le chin fel ni ta se kan team hi until ve mei theini ati South Korea ko chuan vo in khan president pai thak tak Yoon Suk Yeol chu thiam lo chan tira damchung tang tura shemani President ani Ilaya Marshalo apuan chu National Assembly engma ti theilo tura tumru taka hun thim tak siam tu ani thua sai yon hi ramchunga se peidan man tumle legislature hual tura se peitir tu ne po ni wangin damchung tang tura chemene shwai tu hlui hi thunei na man swal chung changa thiam lo chan tir ani boka hemalak na hian kumsom tam tak chunga ramchunga politics lama harsat na lian ber chu December ni thum kumsang ni somthi le pali khan athlenane he thutluk na hi Seoul Central District Court Judge Ji Kyu Yon an asiama
yona phurtu prison pass in atlan pe lain yona thlop tu te an pungkhom na sa hlea judicial complex po na police officers atam tak dan ne soisel tu te chuan chhuai tu hlui hi thi tura shrem na pek an phu thung court chuan assembly chu hunrei tak chung engma ti theilo tura tumna ani ti amu chhuak ani ati martial law puan in ewang hian social cause na sataka oma chu defendant in ain chhir thu a soiti chiatir na mu a har sa hle ati bok December ni thum kumsang di somthile palizan khan South Korea president Yoon Suk Yeol chuan kumsam nga don chunga awei khatnan anram chunga martial law puanga anti-state forces le North Korea changa vawani thu asoi amero chu South Korea politician te ama omna party Conservative People's Power Party PPP shwai to the point hedan hi ramdan puikal ninan soya rewak lawa chuan MP10 andu lo na an vote wangin parliament po na mi puite chuan nor an huai hotane Lee Jae-myung kai shwai up to poll Democratic Party DP chuan yon hi impeach turin motion an theluta December ni som pali khan akal puita ane US pe te chuan tongkar to pachang hian Iran pe pui thak turin anin pe to nia soinia US president in avo fochin kara Washington le teran in kara boina achuak na sa hle hei Middle East US pe te na sataka ma anlak lai ni Iran lam chuan thole ni February ni som le pasari Geneva United States de na indirect nuclear in biak na an nei na masona chatak a umni inan soithung CNN report in hemichung chang shechiang tu te atar landanin White House su kartop lama chuan American sepaite chu be pui thak turin anin pe to mai theiti shiatir ani to ma se cham hian Iran laka hetiang sepei malak na phalna pek na tur thutluk nan hnungber ala siam lawani thodon na pakhat chuan cham hian mimal takin sepei malak na chu adu na le adu lo na soi chuaka teran laka malak na chaber tur ngai tu turin advisor le changwal ramte azotani ati Nimin February ni som le Pariat Khan administration security official sang berber te chu White House situation room an chukhoma hethil omdan chungchang an soiho ni in meeting chachiang tu pakhat chuan CNN a thil cham hi special envoy Steve Witkoff le advisor Jared Kushner te point nik hatkalta a indirect talk nei to chungchang an thil bokani tungkar top theng hian cham hian thutluk na asiam don MTR achiang lova hethil theng hi CBS News chuan atar lang masabera US interan laka abe pui thak na akal pui zel chuan Iranin abe emo abe le theina turemo aum don awangin Pentagon chuan Middle East atangin asipei then khat chu hun engamo chenatan ason chuak ti atar lang Hetilai hian US Secretary of State Marco Rubio chuan karni vel nuwa Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu mu in soiho na anei puido nene khati song khatun chuma Chanchinthar kan ti chhuat theite chu ani